Tuhan ka pras kam jana pras terdindu. Ogeni bas Injil sebadianari rikutkan Matius. Kemuliaan membantu Tuhan. Yohanes predikan silin ibas penjara magi berita karena pendahin Kristus. Maka isuruhna piga-piga kala ajar-ajarna dahi Yesus. Nungkun ajar-ajarna man Yesus nina. Kamkin si katakan Yohanes sing bendehrei. Entah itu may kami dengar kalak sedepan. Terjawab Yesus manbana. Dahilah Yohanes predikan. Turikan manbana krina si begitu ras si dahdu gendu renda. Kalak pentang pengidah si pangpangan erdalan si gadaman malam si pasak pemegi si mati geluk pulihi jana berita si mahuli diberitakan man kala sil malam mati tuhu ia kap kala adalah tondel kurnar kini tekan man bangku kencalawas ajaran Yohanes predikan ibenakan Yesus ngerana man kala sentrum karena Yohanes nina asum ida Hindu barwenda Yohanes predikan kutanak semeluman kai kin min atendun nahanandu atendu kin nahandu kut si yembus angin tentu lama kai dage nahanandu kujai sekala semejile wisna tentu lama sabab kala semejele wisna ingatna ibas istana raja nge katakan membantu kai nahanan dukuze sekala nabi payau kukatakan pemen bandu maka singgoi dah duwe lebihan asangkan sekala nabi sabab karena Yohanes predikan bersuratkan ibas pustaka si badia kusuruh pesuruhanku lebain asangkan kam nina dibata ia kap nikak kendalan man bandu ikatlah Yohanes predikan kap simbelinna ibas krina manusia singgu pernah geluh tapi ia sikitikna ibas kina kerajaan surga belinan nasangkan Yohanes predikan. Kata Tuhan, pujian manbadu Kristus. Bahasa minggu Advent petelukan semalna gereja mabai kita kumperingeti pendahian Yohanes predikan karena keselamatan ras pesikapan ngalo-ngalo kerana Yesus. Ibas Injil iturikan karena penandai pengikut Yohanes man Yesus paksa siye. Nungkur-nungkurna entah kin Yesus dengan dia siti maina selaku Mesias tak sedebat. Maka Yesus mereka jawab erkelangkan murid Yohanes sinungkuni ia karena isikin dirina situhuna. Yesus ngaluisa arah kai semribahanna kala pentang erpengidah kala sakit pepalam kala mati pekeke arah sidebatna. Yesus Mesias singgorahai Yohanes bersikap dalan man kerehan Tuhan Yesus Pesikapan si bahan Yohanes emkap ngajarkan ras pegiah ukur jelma gelah jerak pelikas pusuh gelah tutu sikap ngalu-ngalu kerehan Tuhan sirtikan karena kata nimai alu ngenehen
kuga sekala diberu si sangana natang tua. Paksa si bagai yang geluk bas tertima kumpriakan ukurna sebab nandangi rehme sada anak ibu pus bas jaguna laku guna kinulinna ras anak ibas betinna ia harus terlajar guna bersikap kai si perlu siman persikapan ngalo-ngalo anak si ibas bertin dengai umpamana nungkun ku dokter kandungan jaga biak pangan sirbahan sehat nguraki dahin ras kuputena genda kata bas paksa retima nangdangi ketubuhan anakna ia rusaha bahan semahulina guna dirina ras anak ibas betinna ertima siperiahkan menimai sinyarapkan sirguna ras maharga lebihkan asangkan kaipe skala jelma lamberang gejakkan kriaan tupung ertimakan kebiaran bencana entah kini seran semalna sekala jelma meriah ukur nimai perkara si isi keli umpamana kerehen keluarga si kelengina pasangenna kandu-kanduna ketubun anak berjabuna entah pesidepanna. Selaku kala Katolik kita peidilo guna artima jana bersikap dalam kempak Tuhan tentuna labu si paksa gelah kalak diperdikan entah belabo kita ngerumah-rumahi meritakan Injil tapi si banci silakokan kita jadi kita kebenaran keadilan ras kekelengan kudibata jadi sirah ras terang ras kegelenta pesikap kendalan guna Tuhan alu arah perkara kitik arah pengerana ras perbahanan ta sinuduhkan keleng kebenaran ras keadilan bas paksa adpen endah kita pe paksa nimai segala jelma si mulia ras si mahaga si rejin ibata jine si jumpai kita bagi tempasta manusia gelah kita si perdosa endah diangkat ras diselamat kena kubas kesenangan kini raja surga. Mari dage si timai Yesus aludem ketedahan ras kerian ukur semesangat gelah bas paksa kerekenai tubuh ya tubuh ibas busuk ta. Amin.